Ассаламу алейкум, туғандар қанайсыздар. Манас районы тұрғындары, Манас районы Богословкада май айылында тамыз сатыға шығып жатыр туғандар. Бұл азыр сезім магазин. Бұны сіздерге болжалап көрсетіп беріп қойын. Азыр ушу көчеге көчөбүз. Бұл мектеп, мектептің тушындағы бұл көче екен. Бұл көченің аты эмне аке? Куржиев көчөсү экен, Куржиев көчөсү. Канчанчы үй примерно жүргөндө? 34-чі дом. Номер. Ошол жакка бар азыр чагылдырабыз. Мына ушу көчөгө түшүп барсак болот экен. Буюрса мынакей бир 200 метрдай жүрүп келдик ошол үйгө. Мына финский үй экен, көрүп тургандай. Анан азыр сиздерге көрсөтөбүз, 50 сот үй экен аянты. Анан сон природада жайгашкан. Бул жакка чыксаңыздар суу өзүнчө бир сон экен да. Бисмиллахиррахманиррахим. Песка блок менен тозулган экен. Шаблеге тажикский менен урган там. Тажиктин несинде. Чоң там размер канча? 16-га 10,5. 16-га 10,5. Бул финскийде жашап атасыздарбы азыр же чыгып кетесиздер? Сонда негизи финский. Жылуу, Жылуу. Фундамент аябай бийик экен, 1 метр. 1 метр дейт. Тегерени тааныштырабыз. Анан үй жакты көрсөтөбүз. Жаңытан бул негизичи. Жаңытан 2 жыл болду. Биз сокмо урабыз да ошо менен бул урабай калдык ушу тамды. 20 метр сарай. Бул сарай 20 метр экен. Суу бар экен, Суу бар. Айнек бар пластик. Чоң-чоң. Сен алган. Мына эле шифр менен жапкан экенсиздер да. Бул жак сен абал жакшы экен, Мынау Сон. летний сарай. Зимний летний сарай экен. Баня да бар. Сарай аябай басым кылган экенсиз да. Бул жактан да кирет экен, О, тал терекке дейін Участок, ошол жерге чейин чекара экен. Жакшы экен. Аркы өтө арык го дейм, Жакшы экен анда. Ошол жерге чейин участогу 50 сот экен, общий аянты жакшы экен. Мына керек, эми биз айланып келдик. Кызыл китеби бар, жакшы орунда. Сарай жакшы экен, летний сарай да. Летний, Зимний да жакшы, тияк баня, рабочий. рабочий. Екі забор бар. Эки забор, эки жактан кирет экен. Буйрса, Мынаның ішінде көрсетіш керек та. Кайсын? Мынаны. Обязательно көрсөтүш керек. Алайын, көліктің қалай. Бул жакшы экен киреберишиге. Анан заликка куюлуп калган экен. Құйылған залик бар, менде пені. Бүт, мына шырты шығып алган экен, бүт, почти. Жакшы экен. Бисмилля, кирдик ичине. Ер топқа болады, бері аңаққа болады. 2-11. Ана душевой. Бияк не погреб экен, да? Пол. Бана, кухня. Кухня. Мынаяқтан да кіріп шығады, былайды кіретін погреб бар, аны адишка да бар да ішінде. О, адишка алып кетті. Потолок жакшы экен. Өзіме жоқпан ба? Эми өзүңүз үчүн кылган сырды. Мына қол. Бакса, туал. Бакса экен. Бақса деймін. Бул кол аябай чоң экен, кенен. 6-ға 8. 5-ке 8 экен, Бул жак кандай болду? Канча размер? Білмеймін, 4 тау деймін. Жакшы экен анда. Бул жагычы зал. Ол 6-ға 5. 6-га 5 зал экен, Бул жагда спальня го дейм, Спальня болды. Мына тұрар көрінді, каждый несіне қамыш и сеткамат ұстағымда мына. Жок, барлык жерде Не сайын. ушундай кылат, сеткамат коет да. Биз телефон коюп жүргөнбүз да. Тұрған өзіне соққан бұрыс граждан Қазақстан ғой. Ал жерин этип. Бул заливка го же пена заливка го? Жоқ, залик топырақ. Лай заливка. Үй жакшы экен, соны салыптырсыздар. Ким алса да буйрусун эми. Буйрса дальше бүтүрүп кетет, Ким алса да. Дальше бүтүрүп болот да. Эми баазын канча деп атасыз? Жоқ, мынандай айлам шықсаң сарай жақсылап. Байнаны кылтап койсуздар да. Бул жак көмүр канабы эмне эле? Көмір қана. Сарай жакшы экен. Жаңы сарай го дейм, Жаңы. Эми баазын канча дейсиз? Баарын айтыңызчы. Бағасын қандай? 5 миллион сом, 5 миллион сом, бірақ келшім бағада енді 5 миллион дей бер. 5 миллион сом, анан да кеми бар экен да, кыскасы. Кем барга енді. Шифр. WhatsApp жазды. Телефон номер экранда, документ бүт, нормально, Жоқ. Документтерин көрсөткөйүн. Берші. Кызыл китеби бар экен, буйрса. Бәрі бар. Бол көрдүк анда. Телефон номер экранда, ошого байланышып, дагы баазын келишсеңиздер болот. Мекен жайды түшүндүрдүк.
Manас rayonu Bogoslовка may ayı. Qaysi ko'cha ile? Qurjiyev. Qurjiyev ko'chasidan keldingizlar. Nomerini yazdingmi?